Assalamu alaikum. Vaahakayo. Mi programa ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadith basfurtakuge aliga kuda kudinna genes deve shawguveri vaahaka silsilai. Mi silsila algon men genes deni hulumalege higgamu mahaltakun. Mi HDC ya ilm jamiya guligen hinge programe. Vaahakayo. Mi episoduga algonmen balalani sodaga kurumuge makkama behegotun kuda kudinna share kurumaki kobakan adi share kurumuge makkama behegotun mi episoduga algondu ali alwalana adi share kurima Allah subhanahu wa ta'ala e devva darumaya thawab kuda kudinna mi episoduga algondu kiya deveto masekke kurana inshallah bebe miharu mioleni tikudinna kiya den Ifaharaku Aisha radiyallahu anhaya dimavi ekala story. Aisha radiyallahu anhaya ki kom bekambalekkan ingeta tikudinna. Ei Mohamed sallallahu alaihi wasallam ge wife. Ei huriha muslimun geves mamma ingei. Then Ifaharaku Aisha radiyallahu anha ge carrier annani wara fagiru anghene Aisha radiyallahu anha ge carrier mi annani e ge as then again e fagiru anghen miha airuga e anghen miha ge ya ekkon a e anghen miha ge dekudin ema kitam mihun total mi ai 3 wararangal then e ange miha as aishat ge fan kariga mi bunani ahare wara bandu hai ahanna kai cheddi bala bandu hai vegen gossa as mi bunani ahanna kai cheddi bala ahare wara bandu hai vejje Then Aisha radiyallahu anha egegavis eha baru kaachissenne varam madun egegas kaachi hori egega hori emme tin kaduru mikahala emme tin kaduru egega oti ekama koes Aishat gefan kina mi heddevi e tin kaduru e anghen mihaya dinima e anghen miha kina mihedi e anghen miha wara bandu ha efa mihiri e anghen miha beenu wando e tinka dur ekko kala ekamako kina mihedi devvi e anghen miha kiga huri e anghen miha ge dekudin no em komme kujjaka midini ekkadur komme kujjaka kadura midini 1 2 then baki innanu kadure ekaduru mi eanghen miha den eanghen miha ma ekaduru nagafa hama mihen hama kalan hama uleniko e dekudin avasava kaduru kalafa munefi mamma adi beenu kaachi adi beenu kaan banden nufure den e mamma eanghen miha vara bandu have fahuri Vara beenun e kaduru kalam ekamaku es kihina mihedi e kaduru bala e kaduru half kolli e kaduru medum falalafa half kollafa e dekudinna komme kujjakan half eddine then Aishat gefan she was amazed hama ajabu e fami huri mi ane e anghe miha mi kanta kuri gotha medu ei anghen miha e kaam warbod bandu hafa hurirugas kaam beenu efa hurirugas hama e kaduru e dekudinna hama dinido e anghen miha nus ka e anghen miha share kollimi den e Aishat gefan den fahun den emihun tim anghen miha dekudinna diyama den fahun Aishat gefan ekama ekkala mi ajabu egen
ekama mi ajab wegin ekamana mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Prophet Mohamed sallallahu alaihi wasallam gaatuga miwahaka kiya denima Prophet Mohamed sallallahu alaihi wasallam ingeta kike kan hadis kurabi ingeta kike kan bonuvi because of what she did e ange miha e kuri kantakuge sababun Allah subhanahu wa ta'ala e ange miha deke vara lobiviye ehem wegen adi e ange mihaya man Allahu suwaruge devviye aso ange miha kuri vara kuda kameddo small kadure dini ekamakus Allah subhanahu wa ta'ala loved this small thing so much ehem vima ti kudin navves mikahala kame dima vejjiyamu ti kudin kihinen hadane ti kudin share kollan do ehem vima bebe ummid kuran huriha kudin navves vara fada kura message mi waahakayen ti kudin libijje kama waran ufavejje bebe uriha kudin ves mi waahakaya vara kanula aduwehima uriha kudinas vara boda shukriya